poticanje cjelokupnog asortimana proizvoda. Pripomoćite na štand broj 5. Revelo d.o.o. je bronzani sponsor sajma Beautiful 2023. Pronađite ih na štandu broj 4. Kompanija Revelo vodeći je regionalni distributor medicinsko-estetske opreme i dermokozmetike, najpoznatijih svjetskih brendova nemačke dermokozmetike, Svjetska Bibi i Dr. Nasip. Uvoznik i distributor Crystal Nails proizvoda. Meral Nails proizvoda kao i proizvode za luk/opremu za trepavice za Bosnu i Hercegovine. Odnedavno Kanema Beauty je postala distributor za Srbiju. Za svojim štandom su pripremili raznovog sadržaja te ih svakako posjetite. Melo je jedan od izlagača sajma Beautiful. Pronađite ih za štandom broj 43. Melo proizvodi su dostupni preko 100 apoteka Bosne i Hercegovine. Poznati imena koje su prepoznala kvalitetnih proizvoda su Iznatno Ugrešće Jovanović, Andrea Tomašević Kolonja, Slađan Iskić, Sredo Vurović, Namiza Šabanović i Nizura Hođić, koje je granje sajma možete vidjeti od 99.